5, 4, 3, 2, 1. Valter Flego, hrvatski eurozastupnik, danas u Strasbourgu sa mislima zapravo na Hrvatsku. Za godinu dana očekuju nas novi europarlamentarni izbori, a ubrzo nakon toga i parlamentarni izbori. Ili obrnuto, nikad se ne zna kod nas. A zar niste sigurni da će ipak prvo, uvijek je lakmus nekakav papir je... Pa ja bih rekao da u politici nikad ne reci nikad. Pripremate se za nove izbore? Želite li i dalje kreirati aktivno politiku? Pa mislim da je jako važno da je netko ovdje u Europskom parlamentu, a i iskustvo je pokazalo da si uvijek u drugom mandatu bolji nego u prvom. Jer znaš ljude, znaš procese, znaš referente i izvjestitelje. Dakle, mislim da bi bilo dobro da nastavim ovdje raditi, ali hoće li biti tako ili ne... Vi ste iz IDS-a. IDS sam po sebi nema nekakvih potencijala da dospije i do jednog europarlamentarnog mjesta. Treba 60-70 hiljada glasova minimum uz izlaznost od 30%. Ne? Točno. Dakle, moramo pretpostaviti da ćete sasvim sigurno koalirati sa nekim. Da, pa ideja bi bila jedina, ja bih rekao, normalna ideja, upravo to što vi kažete, ako želimo doći do 60.000 glasova, naravno da bi bilo logički da se liberalni blok, taj građanski blok u Hrvatskoj konačno ujedini, dakle ne postoje u Hrvatskoj... A ko su ti ljudi, ko su te stranke? Pa ima 6-7 stranaka, dakle ALDE parti kao takav ovdje ima 5 članica, ima dakle HSLS, ima GLAS, ima Pametno, odnosno Centar, IDS, ima HNS, naravno da je tu Fokus, dakle potencijala ima i ja vjerujem da jedna takva grupacija mogla bi itekako osvojiti mandat. Radite li već nešto na toj koaliciji ili... Razgovaramo. Dobro, to je da biste došli u Europarlament, ali vjerovatno cilj svakog oporbenog političara je i da dođe na vlast i u samoj državi. Da li smatrate da je potrebno raditi neke veće koalicije unutar Republike Hrvatske da bi došli na vlast? Pa nama je u svakom slučaju fokus objediniti, rekao sam, ovu, ajmo reći, građansku Hrvatsku, liberalnu Hrvatsku, zajedno sa regionalnim strankama, tu je naš PGS tradicionalni partner i onda naravno ići u jednu veću koaliciju, kako ste i vi sami rekli, prema lijevom spektru i vjerujem da to može polučiti rezultat. A dobro, to je ono lijepo se očekivanje, ali treba znati da ste vi ovim prethodnim europarlamentarnim izborima ušli na listi zapravo jedne malo šire koalicije od 7 stranaka, točno tako. A zapravo je grehota, malo je poznato u Hrvatskoj da ste vi tu bili jedan od naših aktivnijih zastupnika i da ste vrlo poznati po vašem doprinosu i e-mobilnosti i prometnoj politici koridora. Otvorili ste mnoge procese i ono u principu doma ste ovdje i puno ste toga napravili. Pa ja kažem da ja ovdje nemam drugo što raditi osim raditi i stvarno je tako i uživam raditi. Dajte konkretno da ponovimo za one koji to ne znaju, što smo to otvorili, koje koridore? Evo, vrlo konkretno. Znači prije koridora reći ću da sam izvjestitelj od 7 milijardi eura velikog projekta Digitalna Europa koji je osmislio i kreirao različite digitalne projekte koji se upravo sada i provode i u našoj Hrvatskoj doma, je tako. A kad govorimo o koridorima, dakle u ovom odboru drugom. Prometnim koridorima, cestovnim i željezničkim. Bravo, i morskim naravno, lukama, odnosno koridorima. Hoćemo dobiti autocestu do Trsta, što smo Osinskim sporazumima dobili od Talijana obećanja. Bravo. Dakle, ja bih rekao da 7 ključnih stvari koje sam uspio progurati i objediniti i ostale hrvatske zastupnike da mi supotpišu i mislim da je tu premalo suradnje nas iz Hrvatske. Nažalost i dalje je, znate, 2 Hrvata, 3 stranke, pa i ovdje, nažalost, ali dakle uspio sam objediniti 3 puta sve zastupnike iz Hrvatske i oko Schengena, i oko rezolucije oko potresa, a i oko ovih koridora o kojima sada pričamo. 7 glavnih. Dakle, kad pričamo o mojoj Istri, od Pule gore na Lupoglav, Buzet, lijevo na Trst, željeznica. Rijeka, ja vjerujem da ćemo je uspjeti staviti na 3 koridora. Dakle, i baltički, i mediteranski, i gore preko Zagreba spoj na Western Balkan. To da ćete vi staviti na koridore, to samo znači da na taj način možete konkurirati za europska sredstva. Bravo, da naše ministarstvo onda može napraviti projekt i dobiti novac za potpunu izgradnju tih cestovnih ili željezničkih koridora. Znači neki red veličina o kojem se novcima tu radi? Ne, cijene svaki dan ludiraju, no međutim 28 milijardi eura je na raspolaganju. Dakle, ako ti nisi ucrtan, nećeš dobiti ni 1 euro. U tom slučaju moj je prioritet bio da stavim i ostale dijelove Hrvatske na tu kartu. A to su koji?
Tako je. Poput, dakle, Zapadni Balkan, Western Balkan koridor koji ide od Salzburga preko Zagreba dalje na Beograd pa sve do Grčke. To je luka Ploče koja postaje osnovna luka 5C koridora kroz Bosnu i Hercegovinu koji se opet spaja na taj Western Balkan. To je Zagreb koji je loše spojen. Ali taj 5C ide strahovito sporo po Bosni. Oni grade 10 km 10 godina. Dobro, ali da luka Ploče nije osnovna luka na tom koridoru, onda vi nikada ne možete napraviti ni prihvatilište, niti se možete spojiti na taj koridor, dakle, i na taj način dobivamo... Reći da zapravo radite veliki posao i za Bosnu i Hercegovinu, koja na taj način dobiva 300 km, 350 km vrhunske autoceste povezane sa Srednjom Europom i Jadranom. Točno. Kad govorimo o Zagrebu, dakle, spoj od Zagreba preko Maribora na Graz, mislim da je jedna sjajna stvar koja je učinjena. Je tako. Stara lička pruga, potpuno zaboravljena i bila je ovdje više puta sastanci sa predstavnicima industrije iz Dalmacije koji plaću naravno jer ih ubija transport autocestom. Svi ostali idu željeznicom, idu brodovima. Oni ne mogu. Ako obnovimo staru ličku prugu, riješili smo taj problem. Ajmo sad na onu našu temu odakle se zapravo i poznajemo, iako se zapravo nismo dobro poznavali, a to je cesta. To su automobili. Oktani. Poznati, da, oktane, da. Ili vati, ne? Yeah. Poznati ste po tome i vi osobno, a i Aldi, dakle grupacija koje pripadate kao veliki zagovornici e-mobilnosti, uvođenju novih tehnologija, struje u automobilu, drugih alternativnih energenata. Ne čini li nam se da to ipak malo ne korespondira sa vremenom, da puno toga zapinje? Litij nije u Europi, litij je u Kini. Puno ima tu problema, puno je bilo očekivanja i sad vidi da se puno toga štopa. U pravu ste, Jure. Dakle, u pravu ste. Ja bih rekao da svi sada nekako čekamo jedan novi nalet industrije, istraživanja, znanstvenika, neke bolje rezultate, bolje karakteristike, dakle, da se pokažu... Ne bi se trebalo osloniti samo na struju, ima tu i vodika, i metanola, etanola... Apsolutno, i sintetičkih goriva i tako dalje, a i benzina koji će sasvim sigurno još godinama dominirati. Ali iz onih vijesti koje smo mi dobivali iz Europske unije, činilo se kao da je Europski parlament donio odluku isključivog prebacivanja na struju, a to baš i nije tako. Ne, ja sam puno puta razgovarao i sa komisijom i sa udrugama proizvođača. Biće to jedan miks. Biće miks i bit će miks i za 5... Hoće li to biti do 35. ili to će imati malo duže putovanje u budućnosti? Moj feeling je da će biti malo duže putovanje, ali sljedeći saziv komisije i parlamenta vrlo će konkretno to definirati. Pa za kraj ove priče mene je zapravo, teško je upotrijebiti tu riječ, raznježilo, ali razveselio me zapravo vaš pristup kad ste mi ugledali i kad ste rekli pa mi se znamo još iz autokluba. Itekako, ja nikad više ne zaboravim vas, vaše članke. Autoklub, zaljubljen sam od malih nogu u motore. Prvi broj autokluba, kako je izgledao? Prekrasno, Florida protiv tipa na naslovnici. Bar jedno 5 puta sam to, 10 puta sam to pročitao sigurno. Sve brojeve autokluba imao sam doma. Još danas ih imam u svojoj barakici dolje. Mama se ljuti da puno prostora mi je to uzimalo, ali to ljubomorno čuvan. Morat ćete odbaciti papir jednako kao što odbacujete i fosilna goriva. Ništa, gospodine Flego, želim vam puno uspjeha, puno sreće, zadovoljstva u vašem radu i dakako da taj rad bude i malo popraćeniji u hrvatskim medijama. Hvala vam.